kumslo inavi amhaki mukuso ashigani solo ketani kini no mukubidi isi Ayeghiqha Sutsa Kithe akoto kamipini amhaki mukubidi asazani solo news 18 Sutsa Kithe no pikiuno Tajikistan gaku timi kumtsiye akhezala sajel photokuna muslim yokokimu pana gaku Tajikistan president Imomali Ramonna Ayeza Shivena khatha vekiu kitlono pikiuno new muslim totimi khu pelamo hijab philano akongo akutsu kuzupe moni ipi khatha vai ipi pana pikiuno totimi kona hijab philano akongo akutsu kuzukiu hipoye katami gaku kukhwaye kitlono apnemga pukiu shani ipi ningo kumtsiye muslimi kimu niga khulimi khu pelamo hijab philano akutsu kuzupe moni ipi khatha vai ipi ena ayeza bill tipoye Tajikistan gaku lower house parliament the majlisi namoyan dagon mkona amhaki tache tupulani tsololona khathave ipi ena panongna khathave kyu tipoye upper house parliament the majlisi mili mkona amhaki chiritoku ashigani tsololona ikiluvena khathave ena tipo tsalolona shuphevai ipi Tajikistan gaku president Imomali Ramonna pikyuno hijab phi hipoye katami gaku myokovu kukhwaye phinemga koke ipi this is foreign clothing ipi itagi Tajikistan gaku sakpemi okona khathave kyuno ishingno allow new Tajikistan gaku mi kwalana muslim chini klana hijab philona akongo akatsu kzukyu momo muslim chini holawna apnemga pwakyu phulkyu shaye niga ko yeza klana panong pela guka fine somonis ketonitsni akhetokuna muku svepeni ipi eno tie India gaku gukala guka ketonil hots gokini akhektuna mukupungu ipi samoni momo Tajik global ipi keuye Tajikistan gaku guka jeke ipi ayeza hipo pape mona itage akiniushi ayeza vechekeu aye ayeza kekilna Tajikistan gaku guka fine somonis ketoni shigitokuna akhepungu svepeni ipi ena tie India gaku gukala lakthu ketoni chige akhetsni na mukulaki ipi itagi panong no pikiuna ningona nigakula new muslim chini kupugo 8 ngo navroz ena 8 alfitr ena 8 al adha kupugo hipako ikilu kiula ningna akukhwaye kelana itimiko uka chuche kiugi ishimna alau shimoveni pi ayezamla vai ipi ena ayeza tipako kamzu radio liberty tajik service lona shupevai ipi amhaki mukubidi asazani tsololo Al Jazeera Sutsa Kithe no pikiuno asazani tsololo Ukraine gaku gushimi okona Russia Crimea yegila missile bomb khami vesekiula timbidi vekipithivena timi akhena lhopungulaki izave kiugona Russia gaku president Vladimir Putin na Ukraine gushimi okoliki kumopu United States gaku yepekage igona akipimitse ipi Russia gaku president no pikiuna Ukraine gaku gushimi okona new Russia Crimea yegila missile bomb vesekiu tipakoye United States gaku na Ukraine gaku tsuveke koke ipi Tiganguna Russia gaku foreign ministry mkona asazani sololo United States gaku ambassador Lynn Tracy warning se ipi panong na United States gaku ambassador Lynn Tracy vilo pikiuno new Russia gaku na Ukraine gaku sasu agusha kyu hipolo no United States gaku na agushina nula Ukraine gaku kupuke pushaye tie Ukraine gaku na no United States gaku zukushi new Russia gaku sasu agushi kyu shivai ipi amhaki mukupungu agizani tsololo news 18 Sutsa Kithe no Gaza agency no pikiuno ketani kini no mukuktumpe rilekis ni topulani tsololo no ishiktola Palestine Hamas terrorist galam yokongo Israel gakuna agusha kiulo Israeli Defense Forces gushimyokona Palestine Hamas galam yokodolo atosha kiu Ismail Haniye nobolomi pithiweke koye agikihila hotso shivai ipi Gaza Strip Civil Defense la spokesperson Shakil Mahmoud Basal no pikiuno Israeli Defense Forces gushimyokona New Gaza Strip yeglo bom vesekiula aki kami ilokweke kolo aki walna venal vekiu timi kumo kami ye itiktolomo ikipemlana pe ipi amhaki mukupungu agizani tsololo Times Now Sutsa Kithe no India gaku Karnataka state yepikana achukuk shokola color suchekiu ye ayeza kilna akumtoshi la khawai ipi Karnataka State la Food Safety Department mkono pikiuno achukuk shokola color sikiu ye chukiulona akusu ajili kalvechini ipi achukuk sho color sivike ko chukiulona
amlo kse apo kse akhlu kse ena cancer kse khami ena diarrhea kse ena allergies kse kalvechini ipi itagi Karnataka state yepikana aizamla pelvena khathave kyu kiklana shuphe kyuno kholana ishimna allow aiza hipo vechevena achuksho kola color sivekyu phulwaye aiza kiklana timtipako akhu thakla aku kila khathan ki wongna kalvenani ipi ena panong pela huka fine lakchige sevepenani ipi amhakhi mukubidi asazani chalolo money control society theno pikyuno Kerala Assembly Law Asazani Salola Kamsa Akupsa Shikula Hathavikuno Kerala State JA Kiliveni Ipi Eno Ishimno allow ye New Kerala State JA Keralam Ipikoveni Ipi Hathavai Itagi Kerala State Yepikano Pikuno Ninguna New Malayalam Sauna New State JA Keralam Kuchekimo India Gaku Yepikango Kataumi Hono Kerala Kucheni Ipi Ikimo Asaki Keno Pikuno Kerala State Yepikana Hathaviku Kiklano Kerala State ye ishimna allow Keralam Koveni Kiwongno India Gaku Central Yepikavila Akiye Yesavai Ipi Amhaki Mukupungu Agizani Sololo Hindustan Times Sasaki Tieno Pikuno India Gaku Uttar Pradesh State Berali District Nawabganj Village Pulo Klakupu Kupu Ikilukula Ko Timkona Anachuakeno Tilena Klapu Nobolomi Koye Aklo Au Lukobo Itum Lave Kiwongna Igona Kichi Kave Ipi Kilena Klapu Bolomio Klaliu Bolomio Minute Shege Tola Kichigeve Ipi Ena Klapungo Klaliu Kmaye Ashokie Shovekemo Kugo Kichigi Iperikena Tilena Klapuna Pikiuna Klaliu Hipoye Lumake Ipi Ikimo Ado Kamitiu Panondola Klakishi Shilveki Wona Pagmaye Akibu Ihamove Ipi Amhaki Mukubidi Asazani Salolo Free Press Journal Sasaki Teno Pikiuno India Gaku Uttar Pradesh State Jansi Pugala Kala Kupu Laki Gauna Kugo Klaliu Shinisha Yuna Makeup Shin Kyugona Beauty Parlor Law Ilokela Zelena Alka Kipemi Lakina Lisho Alka Vepkuvitsikula Klaliu Shinisha Kyu Tipo Igona Izave Ipi Ado Kamitiu Shikipivikila Li Sauvikimu Shikipivikila Li Kahawai Ipi Li Jeye Kajal Ampe Mukukini Ipi Ena Alka Kipemi Tipo Jeye Dipak Ipi Asaki Teno Pikuna, Dipak ye, Ovekyu Salala, Li Lojipu Lakiki Ipi. Dipak ye, police Miakona, Akukila, Katan Kiwona, Pagalvai Ipi. Amhaki Mukupungu, Agizani Salolo, the Associated Press Sasaki Teno Pikuna, Russia Gakungo, Ukraine Gakuna, Agusha Hipola, Russia Gaku Gushmiokona, Ukraine Civil Mioko, Alhokutu, Bomna, Vakapitivich Kiwona. International Court na, Ovekyu Mpelo, Russia Gaku Defense Minister Shichekyu, Sergei Shoigu, Russia Gaku Military Chief of Staff Shakyu, General Valery Gerasimov Ayeghiqha Kalveni P. Khatavai Ipi. Amhaki Mukukth Twakani Sololo, the Hindu Sasaki Keno Pikuna, Palestine Hamas terrorist Golami Hongo, Israel Gakuna Agusha Hipola, Palestine Hamas terrorist Golami Hona, Israel Gaku Sasa, Akumtoshi Agushim Lave Kiwonga, Agushi Hipola, Palestine Hamas Galamiko, Kupana, Israel Gaku Sas, Agushin Kiwona, Middle East Yegla, Muslim Gakumi, Kutomona, Lebanon Gaku, Hezbollah Galamikola, Kihisavena, Israel Gaku Sas, Agushin Kiwona, Timiktomo Kutope Kwai Ipi. Lebanon Gaku, Hezbollah Galami, Hipakoye, Iran Gaku Yepekana, Agushina Nungo, Tokala Kupuk Noshe, Kupuchekoke Ipi. Amhaki Mukupungu, Agizani Sololo, NDTV World News Society Teno Picuno, Oviku Pinedo, Tupulani Sololo, Palestine West Bank Territory Yeglo, Jenin Pugila, Israeli Defense Forces Wushimiokongo, Palestine Hamas terrorist Galamyokona, Alka Kivekilekilo, Palestine Milaki Izaveku Ye, Israeli Defense Forces Wushimiokona, Panong Wushi Yegiklu, Jeep Lakilo, Akigina, Zagavena, Yegiklu, Jeep Tipolona, Hapucheku Ye, Tipo Video Juto Ye, Reuters Sagiteno, Ayeghiqha Kumsala Media Local Haveku Ye, Kugo, United States Gaku, State Department Kona Itul Vekino, Panongno, Israeli Defense Forces Wushimioko, Ikona Akipimi Svai Ipi. United States Gaku, State Department Kola, spokesperson Shaku, Matthew Miller na Picuno. New na video tipo ye, Mtumshe Itul Vai Ipi. Israeli Defense Forces Wushimioko na tipo Shiku Ye, Iwana Akukwaye Kumo Kyushivai. The practice was absolutely unacceptable, Ipi.
Israeli Defense Forces gushimi tipakono panong yegi klungo panong susho pen kiwongno Palestine mi izave kiu tipo akigina sgavena panong jip lakhi zuna khapu kiu tipo ye achipi kumoi ipi. Humans should never be used as human shields ipi. Reuters sa Kithe no pikiuno Palestine mi izave kiu tipo je ye Mujahid Azmi ipi. Paye Palestine West Bank territory yegalo Jenin Pugemi Lucky K ipi. Am haki mukupungo agizani tsalolo the Associated Press sa Kithe no pikiuno Russia ga kungo Ukraine ga kuna agusha kiu hipolo Ukraine ga ku kupukiulo no United States ga kuna pana ga ku gushinanu guka $150 billion melono Ukraine ga ku kupuni pi kha thawai ipi. Agushi hipolo United States ga kuna agushinanu eno kakinila Ukraine ga ku kupuche kiugongna Russia ga ku yipekana United States ga ku iona akipimisana warning re bevetchen kimu United States ga kuna itihik tolomo tamona agushi hipogongna Ukraine ga ku kupani ipi. United States ga kuna pana ga ku gushinanu Ukraine ga ku tsipuni pi agposha ki utipakoye HIMARS High Mobility Artillery Rocket Systems ipi ko ipi. Agushinanu hipakoye zlena rocket bomb tomo agumi kolaw velcheke ko ke ipi. Ena target kilometer akhebitina hotokutoku tolo missile bomb tomo velcheke ko ke ipi. Ena tipako likhi kumoku United States ga kuna pana ga ko gushinanu ATACM Army Tactical Missile System ipi ke ko kamige Ukraine ga ko tsipuni shani ipi. Ena agushinanu kamige tsipu veni pi kha thawai ipi. Ishu sa Kithe hipado nong kam chishkimti.